angazi ngachaza ngithini nanokujabulela kunje kulezi insuku lonke izwe la ngihamba khona kuthiwa gogo thungayo siyakuthanda mfana yena ugogo thungayo ngihleka ngithi kube nezwa ngiyasho la ngenhliziyo ukuthi ongangithanda kangena indlela awungena indlela phela ngawukuthi uma ngakhuluma nje ngingaqinisekisi kungenzeka kube nomsebenzi abangawuzwa mhlawumbe emaziya lapha kuJuni ake sikhulume nje sikuhlebe lokho nozwile kube ukuthi uyivala phansi kungenzeka mhlawumbe kube khona nje abanye bakubiza ngezindlu angazi abanye bakubiza ngani thina sikhule sikubiza ngumastrozi ila ubujaha khona ukuthi ube ubaba ngoba ayikho enye indlela ngaphandle ukuthi ufuna kushona ilanga nje abantu abalandele zonke izinkundla enjengalezi oDuze TV ukuze bezothola indaba eziphelele ngathi bengakhuluma abakuzwa ngabantu abezwe ngathi abanikazi balele.